Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Prezident, hürmetli bugünkü bayram, tantanalı şarada, hem bir vakitte fenni şarada katnaşıcılar. Şuşu minberden min Akbaşit medresesinin yetakçiliğin, ana okutuşuların, ana hizmetkarların, biri de okuyucu studentlarını, biri de yakşambe kurslarına girip ilim uydaştırışı barlık kişilerini de şu uluk bayramına kutlayayım. Bu bayramını elbette her kim özünce kaldığı iter. Min tarihçi olarak biri de Gaziz Gıbaydullin'den bir fikrin getiresim kile. Hem ol bugünkü şarağa bir doğru kilip turasımı. O yaza 18. yüzyılın ortasında şu Kondor seyircisinden sonra todarlar bir kar yoğalıp kaldılar. Hem kileşekte üzlerin saklap kalı, hem üstürü için mektep, medrese kuruğa buldulardı. Hemler şu yolunu soylap, biz bilemiz de 19. yüzyılın ikinci artısında, 20. yüzyıl başında bizim milletimiz ilişkin uğraşlarını şu ilimge dayanıp, bizden ilimli zatlarımızdan örnek alıp, bu şarının hazırında özümüzge örnek koyup söyleyimiz. Mine bugünkü yubiley, ol ortağa ayrılıp karab, Kater yamartı uylanu, neticeler yasau hem kileşekke planlar kuru için bit yakşı mel. Bugünkü yubiley ardından tağın büyük küp yubileyler işilip gile. Çünkü şu vakitte Respublikamızda, ilimizde büyük küp sanlı meşitler kuruldu. Hemen bugünkünde Tataristan Respublikası'nın arşivi türlü uyuşmalarga barıp onların arşivlerin tutlarga tırışa məlumatların barlı. Hem minüliminde bugünkü şara kibik bayram meclisleri söyleşiler ele ul meşitlerini yubileyleri oңайына da bular. Hemler şunday yubileylerga nичектер hazırlanıp kichkine gana bolsa da kitapçıklar bile kilesi idi. Çünkü o meşitlerini tüzügen vakitte şın mağarasında halk mütelleşi buldu. Entüziyazma kurulgan şunday bir dulkın idi o. Hemen bunday şunday kitaplar yazılsa, o zaman ebi babalarımız isteligine de ruhuna bir dua bulur ya. Hem gümmen her uyuşmanın tarihi bulurga deyir. Çünkü o bilgiler meşitler, oku yurtları olar, mahalleni birleştirip duruşu tüp uzaklar. Ben şundan çıkıp, bizim bugünkü seminarının teması tutatır. Belki kilesi seminarını şu sonғы 30 yılda uyuşkan meşitler tarihine bağışlap, muhtasipler ya dilbirane verip, meşit yetekçileri bilen aralaşıp, şimdi de türkümler toplap, okutuşlarını celip edip, şu vakıyalarda katlaşkan, meşitizde katlaşkan kişilerden interviewlar alıp, isterikler toplap, Allah'ına kağıtına düşürüp, nindidir her meşit karşında bir bilişmelik olmasa, kichkine kitaplar işlense bir yaxşı olur. Çünkü uyduruz işlemese, bizim için bir kimde işlemeyecek. Mollalar şu işe alınmasalar, muhtasipler bilen. Çünkü buna o entüziyazm degen sözün bir ikinci yağı da var. Tezgine ruh bilen işlenile terkelmi kalı kağızda. Kağızda kalmay.
Şuna göre ул buğun gidip bitse, kile bir gün 50 yıllıgın ötkere başlar meşitlerden. Allah hatta kitap yazırga tutanırga tarışırız, bir de kalmagan bulur. Mine bunda oturuşular olar varsa da şuşa ötken bilen kileşekine tutaştırıp toyuşu buğun. Indi bu işlerde әби балаларыбызның, әтәйләребезнең катнашканда исәп калсам, бу безнең бурычыбыз. Менә шуны җиттер бер уйлап, belki семинарда кызыксынган кешеләрне туплап, бер эш рәвешендә башларып чыгып булса, я башлап җибәреп булса, бигрәк әйтәсе килә инде, бу юнәлештә инде матур гамәлләр кылган кешеләр бар. Тәҗрибәләре һәм әйтер сүзләре булган безнең тарихчыларыбыз бар. Хөрмәтле мөгаллимнәребез һәм муллаларыбыз бар. Бусы кереш булды. Юбилей уңайына котлау. Инде хәзер бүгенге доклад темасына күчеп, шуны әйтәсе килә. Соңгы вакытта мин эш буенча инде карап чыктым. Авыл тарихлары язган китапларны һәм шундый фикергә килдем, нинди дә булса бер белешмәлек шунда эшләп, бу яктан инде хәвәскәр авыл тарихларын язучыларга ярдәм итәргә. Менә бүгенге минем докладым шушы юнәлештә атлаган икенче адым була инде. Demek, maaş yazılgan avul tarihlerin tenkitlemeyeceğine oradan turu tatim verebileceğim. Benim de özümün çalışımda iki noktaga ihtibar jarab ettim. Birincisi, bu avul tarihleri boyunca materyallarını koyan tabırga bula. Avullar boyunca materyaller köp tügel. İkincisi, şu avul tarihlerinde medrese mahalleler turunda yazganda nindi aspektlarga ihtibar yöneltire gerek. Bana biri de eski avul tarihlerinde mahalle digenme, İslam nuru digenme, şundayrak bir bulup bulgatıyor. Çünkü bulup bulmuş hatırıp onu yazıp bulmayı. Bulup ol buruş diyen zaman hemen indi yakınca şuşunday strukturada yazıp çağırga bular ya. Birinci şiratta indi meşitin tüzülüşü hemen işçenliği boyunca onda hizmet etken benim sözlü param iptaşlar 18. asır, 19. 20. asır başındağı imperiya çağındağı meşitler turunda şuna göre başta etken sözüm ol ayırım kalsın. Bugün kunga belli tügül. İkincisi ruhanilar, üçüncüsü meşit yanındağı mektep, yayısa medrese, hemen de okutkan mügallim müderrisler turunda. Şolay yok. Metrik kenegesi, bunda metrik kenegesi dediğinde onun turundan da bilgirek, bizim kitaplarda çıkan şeyler. Teksin işine kırtıp yayısa inip, приложение etip bireler köpmek kişi ölgen, köpmek kişi tuğan мәгълүмат. Lakin bir dinde analiz yok. Ve şunda мәгълүматлар nişektir indi yaşları boyunca mı, yıllar mı, ölüm kiden köp mü bulgan tabliç rəvişində çağırıp bulsa kitapqa çağırıp. Ola hatta onlar elbette bu tekstler indi harf bulup öğretügül tarihi мәгълүмат bile tırgan bitler bulup qalırlar. Ulaqda indi meşitler tulsa bilen mullalar kolunda, medrese mahalle kolunda bulgan şuna göre meşitler hamandağı taş bilgiler, ziratlar turunda köp medrese bulsa da indi. Eğer de aның bulup kıyafet iken şunday razdil var deyip ona yazara gerek olar. Hem şulay yok indi dini institutlarına neşe gitip sadaka jıyılgan mı, yaysa inettige pişenlik verilgen mi, mullaga vakıfı bulgan mı anın, onda şartlarda bulgan
кеше киткән шәһәргә күченеп. Иманы җире калган, ул биреп калдырган инде мәчет хисабына, яисә инде мәктәпкә дип атап. Анылар да булган, күп булмаса да. Һәм инде бик авыр, иң кыеннарның берсе, ул да булса мәхәлләдәге дини һәм рухи тормыш турында өлкәннәрдән җыепма, ничек тә булса, ничәдер юл язып карарга кирәк, тырышып. Бу гомуми структура, менә бүгенге чыгышымда мин шул структураның беренче пункты буенча кайбер фикерләрем белән уртаклашмакчы булам. Димәк, чыганаклар. Менә мохтава җәсе килә, бүгенге көндә авыл тарихын язучылар, менә шушы Галләм һәм безнең Файлхау абый язган экстракт белән таныш. Ул гасырлар авазларына чыккан, Сенат фондыннан. Һәм менә монда шушындый материаллар бирелгән. Ләкин кызганычка каршы аларның барсында кулланып язасы иде. Мәчетнең төзелгән вакыты, анда ничә хуҗалык булган, авыл яңа керәшеннәр барманда, ул яңа якындагы рус һәм мөселман авылларына күпме чакрым мәчет җимерелгәнме, юкмы, кайсы дорогага, кайсы излеккә кергән. Менә биредә ачыклап китәсе килә, сүз уңаеннан анда язылган бит инде, мәчет сломана диелгән. Менә мин күз алдына китереп карыйм инде, бура-бура эшләнгән мәчет ничек җимерергә була? Аңа кирәк экскаватор. Шулай бит. Мәчет сломана дигән сүз ул туры килә таштан салынган бинага. Бу менә 19-нчы йөздә бит анда хакимият япкан, незакон төзелгән мәчетләрне, ягъни халкы аз мәчет төзеп куйганнар да, шул ачыкланган да аны япканнар. Ничек япканнар аны? Аны инде тышкы яктан манарасын алып куйганнар. Күрәсең, яисә инде бар исәгенә бикләгәннәр, я бик яш аны башка максатта кулланганнар. Хуҗалык бинасы итеп, яисә инде кешегә йорт биргән мөмкиннәр әрәм булмаган. Ягъни сломана дигән сүз, ул теге менә без күз алдына китергән экскаватор белән җибәрелгән дигән әйбер түгел. Ул элеккечә башка функцияне үтәп, авылда яшәп калган һәм иң мөһиме, менә ул Карасага Шәһәбәти Мәрҗәнинә. Ул анда Масакүле мәчетне җибәргәннән соң авыл халкының тормышы җимерелеп китте дип язмый. Чөнки мулла калган, мәктәп калган, мәхәллә бар. Алар шул намазны инде укыганнар. Аерым бер өйдә, я әбиләр йортында, шул рәвешле бу чарадан чыкканнар, ләкин халыкның рухына калган, бердәмлеге көчәйгән, киләчәктә dini aktiflik күрсәтергә кирәклеген аңлаганнар алар. Менә без иш кабатлыйбыз инде. 1773 елның 12 июнендә Екатерина II мөселманнарга дин иреге бирә икән дигән. Менә ул указда булай язылган, исеманын булай. О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся иноверных исповеданий и до построения по их законам молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальством. Ягъни, нашу указ чыкканчага кадәр дөньяви хакимият мәчетләр турында информацияны биреп барган ширкәүләргә. Менә мин Петербургта эшләгәндә канцелярия фондында таптым шундый бер исемлек. Бу исемлектә, димәк, 1678 елда Лашман хезмәтен башкарган, аның номеры бар бит? Бар. Лашман хезмәтен башкарган татар авылларындагы мәчетләр исемлеге бирелгән. Һәм инде андагы күп мират яшәсе дә әйтелгән инде. Күрәсең, шушы 62 елга ревизия материаллары буенча дип аңларга кирәк. Ул бик зур исемлек. Инде теләгән кешеләр анда алып карап, укып файдалана алалар. Бирдә әйтеләкә, бу теге аңлату рәвешендә генә инде 1756 елда bir законда мөселманнарга мәчетне 200 я 300 ревизия теркәлгән ират санына чыгып
түзәргә дип рөхсәт ителә. Мин санап караганым. Менә шушы вакытта күпме мәчет булганда җимерелгәндә күпмесе корылган дип. Шушы закон чыккач, якынча 3тән 1 яңа баштан төзелгән булып чыга. Менә бу исемлек буенча караганда да анда ике генә авылда 300 кешедән артканда 2 мәчет бар, калганнары барысында да берәр мәчет. Әйтәсе килә инде. Менә шушы документлар 18-нче йөзнең 2нче яртысында акрынлап күп кенә җирдә мәдрәсәләр яңадан калыкканнар дигән фикер. Менә шушы ревизиягә беркетеп кую татарларда мәчетләр санын яңа мәчетләр төзүне ревизия материалларына туры китертерә. Ягъни һәр ревизия үткән саен, ягъни авыл халкы белән инде иратлар саны арткан саен мәчет төзергә мөмкин артканнар да бара. Менә шушы рәвешле 95-нче елгы данлар алгач, һәр авыл инде әйтегәндә яисә инде 16-нчы елгы мәгълүмат алгач, үзенә күрә бер алга китеш була мәчет төзергә. Яңа сан бар. Яңа сандан чыгып, халык артканнан чыгып мәчет төзергә мөмкин. Ягъни хөкүмәт татарларда авылларда мәчет төзү санын авылда халык артуга бәйләп куя. Әйтергә теләгән фикерем шушы. Аннан соң хөкүмәтнең митингә менә 1860 елларга кадәр дин эшләре белән мәхкәмә шәргыйгә генә түгел, губернская параллельгә түгел, бәлки халык маршалар буйсынган оешмаларга шөгыльләнгәннәр. Мәсәлән, дәүләт крестьяннары бездә күпчелек инде андагы төбәктәге губерналарда казенный палаталар, Сембер ягында булган удельное ведомство, андагы окружной чиновниклар, Урал якларында анда Мишелек һәм башкорт гаскәрләре. Менә аларның фотларын карасагыз, аларда табырга була шушы һәр авыл буенча төзелгән мәчетләр исемлеген. Аларны туплаганнар үзләре өчен. Һәм инде күрәсең каяда җибәргәндә булырга мөмкиннәр. 1860 елларда менә шушы барлык төр крестьяннар да шул исәптән башкорт сословиесендә бер үзәккә буйсындырыла, бер идарә системасы кертелә һәм шул вакыттан башлап губерния идарәләре һәм мәхкәмә шәргыйгә генә төп эшләр белән шөгыльләнә башлый. Алар инде үзләрендә һәр губернада күзаллау булсын өчен кертәләр ведомстволар. Менә 1866 елдан башлап, Казан губернасы буенча шундый ведомстволар бар. Ул яңартылып барылган 80-нче 90-нчы елда анда бит чылар ашып торганнар. Һәрбер сашып төзегән, анда язганнар нәрсәләрне. Менә авылның исеме, статусы, кайчан оешкан мәхәллә, анда күпме кеше яши, мәктәбе бармы, анда муллалар кемнәр, кайчан алганнар үзләренә указ, аларның жалованиялары күпме. Ну, асан инде шул теге мөселманнарга бит жалоб түләмәм. Мин уйлыйм инде бу структура эшләгән булган ширкәү кешеләр өчен. Бу вакытта инде жалование һәм пенсия алганнар православие әһелләре генә. Ну, анда барыбер түгәрәк язылган инде. Ягъни ике түгәрәк булса, мин уже беләм. Бу символик сан. Кем инде түгәрәк язып куя? Хезмәт хакылганын, сәдака алганын. Шулай бит инде. Просто для галочки буш калмасын дип графа утырылган. Aslında ihtibar etmezke kalganları dürüst. Ha? Nalog tuğul, naklat tuğul. Nalog tuğul. Yok. İndi kilip tağın bir... Мәчетләр, димәк, мәхкәмә шәргыйгә дә бит шушы эшләргә катнашкан. Беренчедән, менә аны фонды да бик кызыклы. Беренчедән, 1801 елдан башлап хакимият җибәргән аңа мәчет төзергә рөхсәт буенча резолюция сорап. Икенчедән, 1860 еллардан башлап
meşitlerini remontlау işi tuğusu bilen birilgen dini esaretine. Çünkü meşitleri remontlау onda bitinde bir rekonstruksiya bulmayın. Şuna göre vakıç deyip ul halete başlayan. Hem üçüncüsü 1878 yıldan başlap gadette yana meşit düzgende avuz oraya ötinde. İski meşit iskire şuna göre yana düzgende zurra gaytip. Hem anda vakitte gadette bir vakit namaz meşitin zuritke şimdi cami meşitip kurganlar hem bu eyberge ruhsatını bile başlayan mahkemeye şergiye. Mene şular turunda bütün malumatlarını tabırga bulu Ufada 295. fondda deyip etesim kilemenim. Uğna tugul. Onlardan mütealli mahkemeye şergiye 18. yüzündekin şartısında jiye başlayan statistika. Mene şiilgan metrikalardan sonra barganlar. Nişe kişi tuğan, nişe kişi ölgen, nişe kişi ilenişken, nişe ayrılışkan. Ana indi jengil bulsun için birinci bitine getkene grafa yazıp koyarga. Şundan ana sonraganlar. Hem şunu jibergenler Peterburg'a çöt etip. Bizge indi ortak material vermeyin. Tarışlarına bile. Lakin onda bir 30'ga yakın göbeğe kırgan. Bütün Rusya imperiyası teritorisi. Sonra bitiratırgan tugel. Şuna göre onlar da ne şu gubernada işlenen vedомстволарlar da şunu düşürgenler Tatarçaga aylandırıp Metrikaga 1898 yıldan başlap. Onu Kırkayın Erzattin Fahrettin Hazretleri hem olanda tümendeki mümkünleri kırkken. Yani şu vakitten başlap okusağız Metrikalarını. Şularını olurga bula. Bunu tuturgan şundağı ülken mulla kulda kuygan. Meni de bundan getirdim şu meşitke beyli ölüsüngüne. Hem bu malumatlar bik ne kıymetli. Şuna göre indi guberna idaresini tapmasağız. Her halde bu mümkünde her bir metrik her halde metrik yasaklanan bir yılda kalmasa ki şey yıllık şu abi. Her birisinde var o. Şuna göre onu açıp okup şu malumatlarını köşelip alırga bula. Bunda en ahmiyetlerine kalsa indi. Mene koşan yuşka mahalle kim ruhsat vergen? Onlar ana indi şu avul kortlardan sorap bilgenler de bulara kirek. Nişe mahallede kişi var. Bunlar indi tırışı bırak jiberip iratlarında hatip kızlarına soraganlar. Güzelliği bulsun işi üzerinde. Şulay yok. Medreselerine ne hisaben tutular? Vakıfı var bana, yok mu? Küp mü bala okuyanda? Onda işte bir şey, din ahilleri, hem başkalar, yani bu turdan turu bizge indi şu zamandağı mullalarının yazıp kaldırgan bir kıymetli məlumatı deyip sanarga mümkün. Onu kengirek kullanasıydı. Diyen fikir etmişti bu. Hemen ilk sonrası da bir öhüm. Ne için? Çünkü adette ukazda mullası bulgan registrasyon etkenliğine mahalle algan metrika kenegesi. Onun mullası da olurga mümkün. Meşidle turga mümkün. Eğer de metrik kenegesi yok iken, o indi resmi mahalle deyip sanılmagan. Şuna göre məlumatlar şulay yapıp bakayım. Gadette köp güne avullarda koşan meşit düzülgen bilgi değil. Şulay bit. Yaysa indi birinci punktta yazılan meşit düzülgen mümkün 10 yıllık yine. Ettiği onda 1913 yılda düzülgen, tutulgan kağıt. Meşit düzülgen 900 yılda. Koşan meşit üstüyüşkan. Yazganlar iken tügal yılın. 31. yıl deyip, 40. yılda deyip. Şu vakitte mında oca mahalle mulla bulgan. Meşit bulgan, şu vakitte mahalle terkelip, tulu kanlı dini uyuşma olarak yaşayan diyen söz. Bunda söz barayında tege yol arasından okuyup oturunda. Bu karalık. Mene busu demek meşitler sağına ortuğa nasıl tesir etken. Mene hele bir davaya gitmeyken sakın 36. yılda. Ondan sonra onu üzerkenler 29. yılda ilk 100'e kaldırganlar, tüvelleştirgenler. O Müslümanlara fayda bulgan. Ondan sonra indi 86. yılda kaldırganlar
200 наличных душа не için. Çünkü soңгы ревизия булган 1859 елда алар марш битендә 10 ел сайын булып барган. Халык арта барган. 69 үтте, 79 үтте, 89 якынлаша. Халык арта бара, хөкүмәт чиновниклары һаман да ревизия материалларын карыйлар. Ягъни халык урши, мәчет юк. Яңаны төзеп була инде. Яңа мәхәллә ачып булмый. Иң мөһиме халык арткан авыллар бар. Кичкенә авыллар зурайганнар, мәчет төзи алмыйлар. Һаман да элеккеге күрше авылдагы мәчеткә йөриләр җомга намазына. Менә бу әйберне хәл итү өчен хөкүмәт карарын чыгара. Һәм шушы вакыттан башлап кинәт кенә менә шундый бер фонтан кебек алар. Bir yolu onda 100'lüğe мәчет төзелә. Мәхкәмә шәргыйә 80 еллар азагында. Чөнки халык саны артудан мөселманнар шулай файдаланалар. Шуңа китердем бу мәгълүматларны. Менә монда артка чыккан икән. Бу турыда сөйләдем инде. Нинди фотларны табырга була? Бу турыда сөйләдем. Фотларны ягына куя алмассызмы? Шöyle балырга. Söylesiz. Монда бар, калдырам. Димәк, хәзер килдек менә икенче тема. Беренче турыда сөйләшеп бетердек, шаганатлар турында. İkincisi, bunda meşitler indiler, cemaat binaları. Şuna göre onların özgürlükleri belli resmerse. 19. yüzyılın birinci yarısında Rusya'da teknik kontrol küçüğe. Yani binaların tüzgünde cemaat binalarına devlet zor istifa bile başlıyor. Çünkü Paşar korkunçsuzluğu degen ebir var. Binalarda jimire korkunçu var. Bularga devlet cevap verir. Kişiler şeydiğen yerge. Hem şu şeteletlerini onlar toratalar indi meşitlerge de. Bütün konfesiyalardan gıybethanelerden toratalar bir sürü etkende indi. Mine 1829 yılda şunu zakon kıra alın boyunca meşitlerine hem şirkevlerine bir 10 yıllık kırgan bulayındı. Kiresinde Paşar korkunçsuzluğu olsun için 10 saçın ara kalırga teyir. Onda 2 metreden sonra indi bir saçın şolay bit. 20 yakka. Ondan sonra indi 40. yıldan başlap ona şirkevdeki zaman 20 saçın ettiler. Hem mene şu talep avulның urnaşu strukturası özgərtə. Mene bu karta 1829 yıla kadar sürgen şuşa Sebir gobernasında Tatar Avolu'nun kartısı. Böyle parağız. 4 meşit tura. Bir indi oranlar görünmüyor, anda takartlar indi buluğa. Tuğlu oramında olan bir sönat kendine. O vakittaga. Hemine uzgergeç 29. yıl öttü. Hükümet eyde başlayan yağı meşit tüzgende senin teritoriyan var mı? Boş orana, Paşar korkunçsuzluğuna karşı. Hem illerde köşere başlayanlar. Yayında başka şunda aşağıya ornatmaya başlayanlar. Vay bir. Lakin meşhur indi avul tarihini yazdıran kişi bu turda bilirge tiyiş. Hem indi meşit turunda yazganda bugünkü avul planını alıp qaysı oramda, qaysı yerde ornaşkanın ulaqıttağı tügal etip yazıp bilirge tiyiş. Vakit var mı? Bitti. Bitti aysa, yarar aysa. Belki bir bastırsanız benim yani. Bastırabız. İşte çağırırız. Biriniz bastırabız. Hatta bir gün ayı bir kısat biteyim ayı. Просто tübey verden ayı. 3 minut mutbayım. Bana bunlar da kidirlerini ben bu vakitte Avrasya'ya para gidiyorum ya bunlar. 29'da kırgan. Bunları kırgan bana Kırgız'da. Şuşunu tüzügenler, iş bakanlar, hep tüzügenler. Şuşunu meşitlerine 62'de bitken ol. Mene şu planın için analizlerine gelirken de toplayayım şunu bile. Mene bu paradolü Osmanlı kırta başlığında Kırgız yıllarda başta mene fasatlı bir genler. 29'da mene meşitli uğranan mene topsağı şunu. Tasvirler kablayın, şu falan yol kabuyunda, falan yurt yanında, onda yasalgan kıyılarda, onda yasalgan
Məktəb binaları da kayberlerinde. Нәрсә мөһим? Димәк, периметры, менә монда сажен язылган. Әле аны игъдә билгеле. Ничә михраб урнаштырылган. Мәчет ничә тәрәзәсе бар аның, ничә бүлмәсе бар. Менә шулар турында язып чыккач, һәм инде ничә кешегә хисап алынган. Шуларны чыккач, менә калса инде ада минем текст буенча анда менә язган монда икән менә монда. Шушы пунктлар булса, бик яхшы булыр иде. Узын сүзнең кыскасы, игътибар өчен зур рәхмәт. Бастырырга уйласагыз, материалны бирәмен. Һәм инде шушы юнәлештә менә бергә эшләсәк бик яхшы булыр иде.